Ek is Nadine Vosloo en baie welkom by ons kreatiewe sessie. Nou die lewe is interessant, nee? Daar is soveel fasette en soveel balle wat in die lug gehou moet word. As jy dink ons is nie eendimensionele wesens nie, dit is geestelike en emosionele welstand, fisiese gesondheid, finansiële welstand, verhoudingsloopbaan. En al hierdie balle moet in die lug gehou word. Baie belangrik is perspektief. En so baie keer val ons in die slaggat om in die triespeeltjie te kyk, agtertoe te kyk in plaas daarvan om na hierdie hele wye vooruit te kyk, dit wat voor ons lê. En baie belangrik is om vir elke faset van ons lewe 'n droom te hê. Ook belangrik is om nie op jou drome te slaap nie, maar daaraan te werk. En vandag gaan ons werk aan 'n droom om kreatief te verkeer en 'n kunswerk te skep, maar om onsself te herinner dat ons vorentoe moet beweeg. So ons gaan werk op canvas en wat ek ook het is veld. Nou hier is daai veldplakkers wat jy onder jou meubels plak dat jy die houtvloer of jou vloere moet krap nie. Ons het koue houtlijm of gom, gips en dan het ons ook 'n Olympic Paints verfkleur in die naam Cream Sorbet. Nou wat jy gaan doen is, jy vat jou gips en jy skep van dit in 'n mengbakkie. Hier is sommer so 'n kwart lepeltjie. Jou koue lyn is dit wat gaan help dat dit bind op jou canvas. So ek gooi 'n bietjie uit. Hier is ek 'n goeie eetlepel vol. En ek begin eers deur die twee bestanddele saam te meng. En soos ek sien, ek het meer lym nodig, voeg ek net meer by. En die laaste bestanddeel lyk amper nou so smeltkos. Die laaste bestanddeel is die verf en dit gee ekstra vloeistof en bindingskrag aan my mengsel. Ek meng net by totdat ek sien ek het 'n lekker vloeibare gipsmengsel. En jy kan verf byvoeg sowel as die houtlyn totdat jou mengsel lekker sag is. Kreatiwiteit gee vir jou daai waagmoed om te droom. En as jou drome jou nie bang maak, droom jy nie groot genoeg. Wat ek nou volgende gaan doen, is ek gaan hierdie veldplakkers posisioneer op my canvas. Hier kan jy mooi meet, om seker te maak hulle is simmetries, of jy kan enige patrone hartslus skep. Hierso het ek 'n canvas wat reeds geplak is. Ons gaan 'n verfkwas gebruik en ons gaan hierdie mengsel plak bo op ons canvas. So werk mooi in al die groefies en gleefies, verwyder oorskot uit die groefies. Jy sal sien in baie van die meubelwinkels op die oomblik is sulke kunswerke in die vertoonvensters sigbaar, maar jy gaan dit nou self kan skep. En dit is 'n geduldige proses, maar dit is ook baie bevredigend. Maak seker jy bereik al die detail. En wat jy ook kan doen is, wanneer jou eerste laagie droog is, wend jy 'n tweede laag aan. Solank die proses sin maak, gaan jy dit heeltemal self kan bemeester. Ek het hier 'n bordjie langs my wat klaar sy 2 laagies op het. En droog geword het. En dis hoe dit dan lyk. En jy kan 'n grootte skep soos wat jy wil. En selfs meer as een, sodat jy 'n versameling kan maak. Iets waaraan ek myself altyd herinner, is die wyse woorde van Albert Einstein. Hy het gesê, "If at first the dream is not absurd, then there is no hope for it."
So wat ek vir jou wil sê is, droom oor jou lewe, droom groot, maar moenie net droom nie, doen ook. Two Nelson Mandela University architecture students are putting South African design on the global map. Ron Smith and Rudy Scholes recently won the Saint Gobain Architecture Student Competition with their sustainable design project, Seeding the Sava. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us today. Good morning. Good morning. So how did you guys decide to enter this competition? It was part of a required part of our academic curriculum, but it was two groups that were entered in the university, but only one went through to nationals, and then we won nationals, and then that's ended us up in Serbia. So and winning nationals, it made us, it gave us the positivity to know that we had a strong concept and that it is international level. And how did it feel to win the competition? For us, I mean, I'm still in disbelief. We spent so many weeks on this project, countless nights of just working so hard just to achieve our goal, and for us to win on a global stage with all of that talent at the international stage, it gave us the confidence that our South African concepts and work we do over here is literally a global level. Now, your project focused heavily on sustainability. What does sustainable architecture mean to you other than just using green materials? So our project, Seeding the Sava, went out of its way to try and find a deeper understanding of sustainability beyond just materials. So our whole philosophy during the project was sustainability is thinking 30 years down the line. So what does our building become 30, 50 years from now when it's not going to be the same building? And it should be able to be disassembled. Building that can be reused down the line, that cuts its carbon footprint tenfold. But it just came over thinking ahead and thinking what the building contributes to the surrounding civic realm beyond just its appearance and its materials used. Well, we are extremely proud of you. What's next? Big question. Yeah. For me and Rudy, we're just going to continue our studies and continue contributing to South African architecture in the way we can, trying our best. But yeah, extremely excited, and it's great to see our work validated on a global stage. We are extremely honored in the whole thing, and it's glad to bring it home to South Africa. Yes, and to add to that, we can integrate all of the sustainable practice that we've learned at the international stage and integrate it into our work here into South Africa to create buildings that actually respond to its natural environment instead of disregarding that. Well, thank you so much for joining us. Ons hou julle met groot belangstelling dop, maar intussen kan jy bly net waar jy is, want Rian Benadi kuier net hierna saam met ons en deel nuwe musiek.